jedhanii anillee isaanii hayyama keessaniin eeguu jiran dubbadha. No dubbadhaa kana amma waan gargaarsa rabbiiti. Rabbii jedha haa gargaarru. Namni akkaawuntii jettan akkaawuntiin 596 akkaawuntiin 1,000 kanaafuu warri afaan amaariffaa jettanillee luulaan daqiiqaa takkaan afaan amaariffaati isinitti himti. Rabbii jedha galcha ol nama ol galchine gabbuusu kijibaan kitaaba guutuu hin dandeenye. Qabadhaa. Dawwalaachuu binyaallaachuu dadawwuluubi. Qoyal tokko lolua. Dhiifama wajjin warri ajjala sirreertan hundi keessan ajjala jirtanu footoo naa gaafadhaa dhiifama wajjin hundi keessan isin bira taa'u. Namni isin gaafachuu danda'a bor. Akkaawuntii mucattiin haati jalaa duute nuu kenni isin jechuu danda'a. Footoo gaafadhu gara. 85 no mube akkaawuntichi sirrii miti. 85 mube akkaawuntichi sirrii miti. Kanaaf callisaa ilaala lolua. Macarashaan meeqa? 85 ነው 85 መጨረሻ naa obsaa dhiifama wajjin qoyyaa naa obsaa namoonni 8,000 kalarii isaas qayyareen dhufa kalaama callisaa jedhaa jira adana rabbi al tokko amman akkaawuntii maxxansee sirriidha jedhamutti naa obsaa. Allahu akbar. keessa WhatsApp haaqu please narratti hin bilbilina na argu jirtanii bakka እንጅሩ narratti hin bilbilina ምንድነው በአማርኛ እናገራለሁ ቆይ ሀገሙ በእንደ በአማሪፍ አንደበርሶ እሺ አማርኛ ተናጋሪዎች በአማርኛ ምን እንደተፈጠረ ላስረዳችሁ ፕሊዝ ከማይሲኑ ሜሶዳ ዳነረትን bilbilina እዚህ ጋር የምታዩት ከላይ ከሙቢ አጠገብ የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር ነው የምትኖረው። ሙቢ ለጠፊቲ የገሲዱበላ አይ ኤላ ኩኖላ ለገፈዳው መተከኛ አካውንቲንግ ኩን አካውንቲ ፖለቲከኛ ዱላቲ ተኮፋረቲ ኩማ ተኮ ዲባሻን ሰገልተሚ ጃተሚ ተኮ ሰደተሚ ሸንጀላ አካውንቲና ማዶ ጎራ ሶንታኔ ለኮ ማለ አካውንቲና ብራሚት ሄዱ ከኒኔ Macarashaan 85 ture 15 goone 8 raanfatame amma immoo sirrii dhalaala bareechaa laalaa akkaawuntii isa kanan ni dhugaa kan luulaa isinii baasu inni kaan isin ofirrattanis isinii hidduudha jedhama malee kan nama biraatti isin hin jedhamu hidduudha jedha malee hin baasu. Kanaaf akkaawuntiin sirrii kan luulaa kunooti qabadhaa obboleessa galchaa namaara obboleessa illee galchina kun akkaawuntii luulaati qabadhaati wanni birriin barbaachiseef obboleetti keenya kana mana hojii sana mana talabaa sana birrii kafallee baasuuf jechuudha. Kanaaf akkaawuntii kana qabadhaa jabaadhaa naggaadee keetti ergiitii amma yoomimnaa jirta 1,000 ranaa galchi 2,000 ranaa galchi jedhi bakka 1,000 galcha 50 galcha 20 galcha etteenu jalaan turin 1,000 galchaame dhugaa sinitti himu mee 1,000 nu galcha 1,000 gaaya yoo dadhabdan jechuudha. Fudhattanii Rambaasa. Lamuuna misina kasi zinjuru akaunti. Shiba amarinya ni galiacho. Obbolessi maqaan eenyu ni qoy obbolessi galchina. Obbolessi maqaan eenyu ni obbolessi galchina. Eenyu maqaan isaa. Maqaan isaa mubi anin beeku mana jala jira qoy. Obbolessi eenyu ni maqaan. Gaafadhu kaasi maarra. Eenyu maqaan isaa. Master Muti kabadhu. Ashi. Obboleessi maqaan eenyuun ni naa barreessaa. Alima. Obboleessi keessan eenyuun ni kenna gaafadhe dhufu WhatsAppiidhaan. Amaan. Nam tokko jalaa gadi bu'aa. Nam tokko jalaa gadi bu'aa. Dhiifamaa wajjin. Abdi, dafii gadi naa bu'i. Amaan as jala ni jira anjira. Mee share godhaa jala keenya wallahi karaa deemaa hojii hojjetaarra la karaa deemaa isin bira jira kun argitanii share godhaa mee share godhaa. Mana yaalaa
anjadaniiti mucaan dhukkubaan anjadanii as jira eenu doktor hawwii takka seensisaatii ishiin isinitti himtu ollaadha. Hayyesh. Nam tokko gadi buusuun qaba. Doktor hawwii sagalee naa qabeen ollaadhaan mana yaalaa jiraan anjadanii. Nam tokko jalaa gadi bu'a. Jala keenya nam tokko jalaa gadi bu'a. Qoy warra fooloo guddaan xiqqoo galfadhen tanaa raawuttiinii fi mareemaan dhiifamanaa godhaa isin buusee isin deebise jechuudha. Esh meerre. Eenyuun galchu? Miyuutii irraa kaasiisuma doktor hawwii jedhu. Doktor hawwii hambeen namoo maal jedhu? Meerre sir. Doktor hawwii profaayilii ishii wantoota kan hirkaanii wayiitirra jira. Doktor hawwii wantoota erga Torba barreeffadhu. ergime yoo jala jiraatti abaaboo ergisii sirriitti beekti waan maraa. Abaaboo ol darbi ollaadha jette. wayi sagalee qabuufi Doktor hawwii kennaa miti beeki taani. hin beekamu jira masii kan sinadha waan mateeffana. Yaa waan kana amaariffaan itti deemoo agarsi yookiin. Yee dubbadhu. Sheer godhaa ijoollee isin immoo. Sheer godhi koppilingii godhi taap godhi. ኦኬ አማርኛ ተናጋሪዎች ቋንቋ ተናጋሪዎች እዚህ ጋር ምን ተፈጠረ ለምትሉ እዚህ ጋር የምታዩት እህታችን በዱባይ ሀገር አረብ ሀገር ላይ በአረብ ሀገር ቤት ውስጥ እየሰራች እያለ ከነ ወንድሟ ከነ እህቷ ዱባይ ሀገር ላይ ነው ያሉት። እናቷ አገር ቤት አላት፣ አባት የላትም። እናቷ ከአንድ ወንድሟ ጋር ነው የምትኖረው። ያ ወንድሟ ብዙ ጊዜ እናቷ እንደሚያስቸግራት ይታወቃል። ብዙ ጊዜ እናቷን ያስቸግራት ነበር። ማታ ማታ እዛ ቤት አታድርም እና ስለምትፈራ የእንትኗ ቤት ሄዳ ነው ሌላ ቤት ሄዳ ነው የምታድረው። አንድ ቀን ልጄ ተርቧል ምግብ አደርስለታለሁ ብላ ለልጇ ምግብ ልታስቀምጥ ቤት ገባች። እናት ቤት ስትገባ ልጅ እናቱን ይዞ አርዶ እጅና እግሯን ቆራርጦ ቤት ውስጥ ደብቆ ቀብሮ ወጣ። የወለደችውን እናት ማለት ነው። ቤት ዘግቶበት ወጣ። ሬሳው ለ4 ቀን ቤት ውስጥ በከተና በ5ኛ ቀን ግማቱን አላስችል ሲል የአካባቢው ማህበረሰብ ለፖሊስ ጥቆማ ሲያደርግ ቤቱን ከፍቶ ሲያዩት እጅ እግሯ የእናቷ እጅ እግር ተቆራርጦ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ልጁ አሁን ላይ በህግ ስር ነው ተይዟል። አሁን እዚህ ጋር እኛ የምንፈልገው አንደኛ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለዚህ ልጅ አሳማሚ ቅጣት ወይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ድምፅ እንድትሆኑ ነው። የሞት ፍርድ ሊፈረድበት ይገባል በዚህ ልጅ ላይ። ምክንያቱም ጤነኛ አይደለም እንዳይባል አርዶ መደበቁን እንዴት ሊያውቅ ይችላል? ጤነኛ ካልሆነ ማለት ነው። ገሎ በእጅ እስከ መቆራረጥ ድረስ የወለደችውን እናት። ሁለተኛ እቺ እህታችን ቪዛ ከተሰራላት አረቢቷ ወይ ደግሞ እሷ ጋር የምትሰራው ሴትዮ 2 ወር ነው። ልጅቷን ወታ እንትን እንዳትል ከለከለቻት። አለቃትም እኔ እስክመጣ ድረስ ልጅቷን መልቀቅ አልችልም አለች። ልጅቷ ደግሞ እንደዚህ እያበደች ነው ያለችው። ወንድሟ እራሷን ስቶ እራሱን አያውቅም። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሕክምና ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የልጅቷን ከአረብ ሀገር ልጅቷን ለመውሰድ የሴትዮቷ ብር ሊከፈል ይገባል። ወንድሟንም ለመርዳት ብር ያስፈልጋል። በአላህና በመጨረሻው የምታምኑ እናት ያላችሁ ሁሉ ለዚች እህታችን እንድረስላት ነው። ከአረብ ቤት አንደኛ እናስወጣት። ወደ ሀገር ቤት መግባት ካለባት አስገብተን እንድትታገስ ሰብር እንድታደርግ ሁላችሁም የየትኛውም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ ድምፅ ሆናት። አላህ በሰጣችሁ ደግሞ ከጎኗ እንድትቆሙ እንጠይቃለን። ለዚህ እርዳታ አካውንት የተዘጋጀ ስለሌለ አንድ አካውንት ነው የመረጥነው። እሱም የአካውንት ቁጥሩ 15966185 ነው። የአካውንቱ ስም ደግሞ ሉላ አብዱልቃድር ነው የሚለው። አካውንቱን ለመድገም 1500 ትንፋሹ ሰጂ ተረጋጊ። እኔ ፉዲን ዱበዱ ተናግራለች መሰለኝ። እንግዲህ ይህ ወንድሞቼ እየሰማችሁ እያላችሁ አሁን ለጊዜ የተዘጋጀው አካውንት 1500
96 61 85 ሉሉአ አብዱልቃድር አብዱ በሚለው ስም ነው። በዚህ አካውንት ሁላችሁም የቻላችሁትን በብሔር በሃይማኖት በልብስ እንዲከፋፈል እዚህ ጋር የቻላችሁትን 100 200 500 ከሺህ ብር ጀምሮ የቻላችሁትን በዚህ አካውንት እያስገባችሁ አሁኑኑ ለዚች ልጅን ድረስ እችም እንዳትታመም ይላለው። ኔትወርኪ ነቀባ ጅራ ገገዲሱቲ ኦቦሌወን ከንኳ ጀለ ጅርተን ሁሉም ቲኬሰኖ ማለዋን ደንዴሰኖ ኢንቱፈቲና አመራ ካሳቲ ከራ አካውንቲ አፋን ኦሮሞቲ ምትም አፋን ኦሮሞቲ ምትጃፉዲነ አፋን ኦሮሞ ጀቹ ጅረነ ሁሉም ቲኬሰንዩ ጭና ዳበኑን ስኒል ጀላ ሜዋን ደንዴሰኑን ከንዱት የሀደ ኬሰኒ ከነርኪ ሙሙረሜ ከሚሊ ሙሙረሜ ሀደ ኬሰኒ ሀዳነ ዴስ ጭኔን ፈቴ ጭራቴ አከሲቲ ፉደዳ ሁንዱምቲ ኬሰኑ ከንሞ አሲቲ ዱዋ ሀደ ሲደበለቴ ኦፊሽቲቭ ልቡዳ ቡዴማ ጅሩ ሚረብራ ኬሰ ከንጅሩ ከመራታ ጅሩ ኦቦሌቲ ኬሰኒ አከሲቲ ፉደዳ ሁንዱምቲ ኬሰኑ ዋን ደንዴሰኑን ማለቀ ጢቆ ኪሲ ኬሰኒ ዮበዬ ነምኒ አሲ ሀደ ደቤ ኦፊ ልቡዳ ቡጅሩ ጅራ keessan immoo birrii wanni irratti hin jiru xiqqoodha ishanii fi balaan kun ituu mana keessan seene baay'ee ulfaata. Mee gara akkaawuntii keessanii yookiin immoo gara appilikeeshinii keessanii seenaati hundumti keessaniyyuu waan qabdanurraa karaa akkaawuntii kanaatti galchaan isiniin jedha 1,596 61 maqaan ሉሉአ አብዱልቃድር አብዶ ጀዳ ከራ አካውንቲ ከናን ዋን ደንዴሰኑ ሙጫን ኩን ኤርገ ስላቲ ቦዋ ጅርቲ ዋን ሽን ዱበታ ጅርቱ ሺ ቆፈ ቤቀ ሙይቲ ጎደት ጅርቲ ማለ ባየ መራታ ጅርቲ ኡቱ ሙይቲ ራ ካስተኒ ተሪሜረ ሲን ኬሰ ጅርቱ በቹ ደንዴሱ ሁንድ ኬሰን ዮብሲተኒ አከነቲን ቴሰኑ ባየ መራታ ጅርቲ ሶ ሁንዱም ቲኬሰን ከራ አካውንቲ ከናን ዮማ ደብደኒ ሙ ቫራሊ መነ ከራ ከምቡን ሼሪ ጎቹዳን ኮፒ ሊንክ ጎቹዳን ሁንዱም ቲኬሰን ሪፖስት ጎዳ ፕሮፋይል ዮርስ ስቶሪ ረጎዳ ሁንድ ኬሰን ዩንስ ኒንጀላ ዋን ደንዴሰኑ ቫራሊ መነ ከራ ገቡን ቀቡ ማሎ ሁንዱም ቲኬሰን አመስ ከራ አካውንቲ ከናት ገላጅራ ማለቅኒ ጀዴተ ያዳ ደቂቃ ሙራሰ ቦደ ይላላ ጋር ብራ አርገቱ በላነ ሁኒ ዋጋሉ ጅራኒ ዋተኮ ሸኪን ቀምኑ እኑ መገልቹ አብዲ ጉዳይ ስንራ ቀምና ኡመኒ ያጀለ ጅርተን ለጋ ጅርተን ዋን እንደሰኑ ይርማተኒ ዮሽኒን ከቀምኔፍ እኙቱ ሽላፍ ከቀም ሞ አከከነቲ በላነ ከከና ማነ ኪሰኒቱ ሲልጁ ከልስኒ ያዷኒ አከና ኢንሻአላህ ኦኬ አከና አልহামዱሊላህ ወሪ ገልቺታኒ ደ ረቢን ከይሪ ሲኒ አከኑ ሙጨቲን አከነ መራቱ ጅርተ ሙጨቲ አከነ መራቱ ጅርቱቱን ሃዳሲቱ ራዱኤ መነ ማደሚ ጅርቲ ኢብደ ማደሚ ሰከሰ ለፈዶፍቲ ሶዳቱ ጅራ ዱባይ ጅርቲ ኢሲ አቺ ኬሳ ባሱ ፌና ናምኒ ረቢ ጀተን ረቢ ረኪነ ከነ ነረንጌሲን ጀተን መነ ከነ ረቢ ዋንኪ የንፊድን ጀተን ረቢ ሶዳዳ ኩማ ተካ ኩማ ለማ ኩማ አፉር ኩማ ዲበተካ ረቢ ጀዳ ንየዳ ሀዳ ቦሩ ኢፍታኒ ሂንፌኑ ኩን ዋን ኢመርጀንሲቲ ዋን አማቲ ረቢን አርጊቴ ረኪና ኢሲ ኢረካይ ከነኑ ሁንደኑ ረካይኒ ኦቦሌሰ ኢሲቱ ሀዳ ኢሲ ብያ ጅረኒ ኢጆሌ አርሲ ኤሳት ጅረን አርሲ ነጌሌ ጅረኒ ኢጆሌ አርሲ ነጌሌቲ ሀዳ ኡፊ ሙጫን አጄሴ ጉያ ለመ ሞሰዲ መነ ኬሰቲ አዋሌ san isiilleen achin jirtu biyya Dubaay jirti mucaan qabamee hidhaa jira. San mootummaa Itoophiyaa gaafannaa akka rabbiif jecha nuunfannisu akkasii ajjeesan akkasii cirisanitti akka jijjiiru. Kanaaf mucayyoon tun achitti boo'u jirti, mana arabaa keessa jirti, kichenii arabaa keessa jirti. Kanaaf namni waan niyyattan ol baafnee nama birrii 2,000 3,000 ka kijibaan feenu. Atumma yooniyat rabbiif jecha boru fuundure kana rabbii waan kana narran sinka jettee niyyattu akkaawunti keessa waa galcha akkaawuntiin 1,596 akkaawunti irra isinii deebi'a 1,596 65
لولا عبد القادر جرم اكاونتين نمني ربي بجج مبارك مسمى تي في متي ماستري في متي لولا في متي منا في متي انا في متي ابا عبد الله ربي بجج بوروني كنا ركا كجت كوما لما كوما شن وان ارغت كيس دربا مي اكاونت كيست ربي صداداتي ربي وان كان ور دربته ور نيتي ربي نرغتيكا كيشي ساني ربي كيس هاغوت ربي ور مجتي تن ايمان راح قف دي مجر ربي نرغتيكا ايمان ركو ربي نسنت فيدين ايو ميرا كيس اللي سينو دبچو لنا ديبا هدو ميرا كيس جرا ايمان تو اسنا هدو جرا والله بالله ايمان تو اسنا هدو جرا ميرا كيس سيني سيني دبچو جرا حق افان اورومو نجلا بدو تكتي ربي صدادا بورو ركينا مجتي تن حتى ربي نرغيس كان سين رنگيسين سي ايمان ما ادم يجرت يو هاتي تيدو تيراني سبل بلا مالتات كاجيساني چيچراني guyyaa sadi lafa jala awwaalanii miti isima dhibamtee hospitaala geessanii duute jedha maal taata anallee yoo natti maal abbaa kiyyaa ta'a kunoo nu hundinuu kun nurra gaa rabbiin sodaadha mudhatii sanarra dhaabbadha darba akkaawuntii keessatti waan niyyattan akkaawuntii keessatti darba ol isin baafne Lula mee birrii meeqa nu gaheera? Lula meeqa nu gaheera? duratti 40 wayyetti Subhanallah. kuma shantami jamu be amma الحمد لله دي مجرى مبارك لا تقلقوا من رحمة الله ربي كي إرى عبدين قتتنا يري ربي إرى عبدين قتنو نامني أورمو قبو ربي قبو واتكا ونين دابي قبو نامني إجولي من مادمي قبو ربي تكو چقبو ونين دابي قبو كمسجد اللي إجارو إسان كريف اللي أولو إسان كدبا ما يالو إسان والله نامني إجولي من مادمي قبو ربي قبو وانتكا ونين دابي قبو kanaaf jabaadha akkaawuntiin 1,596 akkaawuntii irra isinii deebi'a 1,596 luula abdiqaadir jedhama rabbiin sodaadha daa'imni tun achi wallahi wannas وانا استوفا وانا الرتك لفروت صدات جيران غاز كوكري من عربا جرورت اسي ميرا كيسن جرتو مجتي تنا بورغنا ما كمبارك مسمى دكه من سني باسه دبي مبارك امبرتي اتليست حاجه قلبي نسي وانا تاتوف ما دبين غدي سوديد ورقات انا تولچيف جته اقامه انا تولچيفي بري اقامه ان دبي ننجرو سنتو بيكا ربي صدادا اكاونتي كيسا واكايا في اكاونتي فندوري كيساني كبورو كيسا واكادا Ilame Abu Abdallah. Ummanni keenya sagalatomu kanaaf taa'an bulu'an gara kooti waan rabbina laafise nan gargaara dhiisa ani yoo ani ummanni wallahi deeqaa 30 qofa sineegaan waan akkaawuntii irra galame birrii 1,000 ergamuu danda'u afaan meeqaan dubbanne ergaa gaasa olti jabaanne birrii 40 wallahi 100 furnaan jetti seen sini gale waan salan keessummeessuun dhiifamana godha kalas waan onnoo kooti nan gargaara thank you an cufuman deemana itti kol mubarak nama haati jalaa du'ee duumiti kukkutamee gatame tokko kukkutee jedhame tokko akkas garaa jabaanne teenyee nama eegna taanaani rabbi duniyaa nuuf kennu waan ittiin cufnu wallahi billahi mucaa baadhee sanan ta'u nan buusa mucaa tokkoffa aybiidha yeelloodha kun wallahi yeelloo guddaadha kun maal jechuudha itti kadhachuun finnen akkas taanaan itti kadhataa irra kaa akkas taanaan itti kadhataa jirra kaa maal namni keenya doolaara 1,000 kennuu danda'u hin jiru meeqatu leenca 4 darbaara guyyaatti namni keenya daraama 1,000 kennuu danda'u hin jiru
maal jechuudha akkamitti nama 80 darbeenaan teenye birrii 50 dhibbaan funaanne birrii 40 naan jettu kalaas hin jiru dhagaatti yeroo gaarii qabaadha obboleessi meer obboleessa bishaanaa galchaa bere wallahi daqiiqaa kudhanii foofu qaba wallahi neegu wallahi nobsu deeqaa 30 qofa muna ayye muna hagam nu gai dhibba gai amma mubarak dubbatee dhibba nu gaa obboleessi meer ayye Sharafuddin dubbadhu maastar Sarara kenname al tokko. dubbadhu maastar amaani okay argeera Okay, mubeni dubbadhu maastar isa kan galaa jiru yoo milkeessinu ta'e maaf dadhabnaadha. Obboleewwan ilmaan Oromoo biyya alaa fi biyya keessa maaloo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanu ol galuun hin jiru gastiira achuma irra ta'aatii bakka jirtanu rabbi irraan argadha rabbi na argaa jira sadaqaadha jedhaanii yadhaati gargaaraanii obbolaawwan kan keenya afaan Oromoo kan hin nageenya jalatti argamtan immoo isinis in hirmaattu hin gargaartu abdii guddaa isin irraa qabna hundumti keessan hirmaadhaa akkaawuntii qabattanii jirtu warra Oromiffan nageenya caalaa warra Amaariffan dhagahaanullee akkaawuntii simaa waan jiru nan hubachiisa እዚህ ጋር የምትገኙት እህት ወንድሞቼ ኦሮምኛ የማሰሙት እንግዲህ እዚህ ከምቹ ላይ የምታለቅሰው እህታችን በዚህ ሰዓት ኦልሬዲ ከሀገር ከወጣችሁ ሁለት ወር ሁለት ወር ናት። በዚህ ሰዓት ግን እናቷ በወንድሟ እንደተገደለች እና እንዲሁም ደግሞ ሬሳዋን የጥቆ ከአራት ቀን በኋላ ነው ሬሳዋ የተገኘው እጇን እግሯን ምናምን ቆራርጦ ማለት ነው። እኛችን እህታችን ካለችበት ቦታ ለማውጣት ወደ ሀገር እንድትገባ ገንዘብ ያስፈልገናል። ይህን ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ ያዘጋጀነው አካውንት አለ። እባካችሁ ሁላችሁም የቻላችሁትን አሁን በሚነግራችሁ አካውንት እያስገባችሁ እችን እህታችንን ወደ ሀገሯ እንድትገባ እናድርግ። አካውንቱን ለመያዝ ተዘጋጁ። አፕሊኬሽኑ ላይ ግቡ ወይም በሌላ ስልክ ያዙና ከዛ በኋላ ወደ አፕሊኬሽን ግቡ። 15966185 ስም ሉአ አብዱልቃድር አብዶ ነው የምለው። ሁንዱም ቲኬሰን ዋንዳ እንዲሰኑ ፈራከናን ገርጋራ ሼር ጎዳ አከሙቤን ጀዴ ነምኒ ኩማ ሄዱ አባ ቀቤኛ ሄዱ ቀምና ማሎ ብየ ኬሰ ጅርቱ ብየ አላ ጅርቱ ማሎ አስበቲ ዋንብሪ ሸንተማን ወልከደተ ነው ሶንታኔ ነምኒ ቶኮ ኩማ ዲባን ኩማ ዲባለባን ኩማ ሸንተማን ዋንኬኑ ደንዳውላ ማሎ ሁንዱም ቲኬሰን ዋንዳ እንዲሰኑ ግርማታቲ ኦቡሌቲ ኬኛ አፋቀቀሙ ኦቡሌሰ ሼቴን ሀቴ ሻጂ ፈምቴ ጅርቲ ድሪፊሽል ሎከቴ ጉያ ሰዲያ ፉሪን ቦዳ ፎሊናኖ ትዳጋሙኒ ሪፊሻል ጋሙ ደንደይ ከናፍ ገረጀቤኛ አከከና ከና ወሊንታኔ ኑት የሮ አከናፍቲ ወሊን አበን ኢኑልፋታ ሁንዱም ቲኬሰን ከራ አካውንቲ ኩመቶኮ ቢበሸን ሰገልተሚጃ ጃተሚቶክ ሰጅተሚሸን ሉአ አብዱልቃድር አብዶ አካውንቲ ጅሩ ከናን ዋን እንዲሰኑ ጋርጋራ ማሎ የወማ ደብደን ሼሪ ኮፒሊንጌራን አቢና እትፉፋ ለምኒቶኮ ሙቢ ቀጥል Lolo awan sochone. Mucho contas what kaye. Kuma jata masene amma utan sene. Baizoi simi account chawana narkan kamne fa application rasene. Munani tifufi yo namni branch lan mubi munaqa tibat munati tifufi. Shaytichi shi abuzak aman Ustaz Abazar dubbadame. Wani nagalcha jettani galtani hunda maal gootan accounti rasena waan gootani godha please namu hunda galchine ndaqabnu obboleeyyan kiyya guyyaa garii ancuufatu afaan nama guuta guyyaa garii dubbatu afaan nama guuta guyyaa garii waanuma dubbattu wallaalta isaan leenca argee fincaa'ini isuma fincaan hin qabnee jedhan namni haadha qabdu haati seellee qabrii sirraa jirtu haati teellee immoo addunyaarra jirtu namni seenaan kun nan dhaqqabin jette
namni keessattuu haadha keessattuu haadha keessattuu haadha haadha namni qabdan hundi keessan takka rabbiin isin hin qabne yan hadda rabbiin isin qabe wallahi mucayyoo tanaa tumsaa fi garra kanaa tumsaa waan guddaa miti waan dandeettiin birrii 5 10 20 30 bira dhaabat mudannoon akka malee sin mudatin wanni ganda kana tuqe sin tuqin wanni musiibaan ganda kanatti galte sitti hin galin obboleeyyan tiyya musiibaan ganda kana galte sitti hin galin mee musiibaan ganda kanatti galte sitti hin galin izni rabbiitiin namni qalbii rifaatu kanaan nuti du'aa'ii siif goonu wallahi namni qalbii rifatee du'aa'ii yoo sii godhe du'aa'iin sun hin qeebalamti mee namnummaa 5 namnu mee nama 10 ka kuma 10 as jalannaa barreessu barbaadame nama an du'aa'ii godhuuf nama 10 ka haati tiyya akka malee narraan ta'in jedhu mastarnaa haa laalu nama 10 kuma 10 as jalannaa barreessame ka qalbii rifaatu tanaadhaan du'aa'ii godhuuf namni 10 qarshii kuma 10 as jalannaa barreessame nama 10 bicha amma achitti isinii galchu sheeka isinii galchu munaan ka galchu ka amma danda'ee galchu nama 10 lakkoofsa kuma 10 as jala barreessa galchaati risiitii nu ergaa keessan barakallahu fiikum ka amma nu galchuu dandeettan namni 10 nama 10 ka mudannoon tun akka nam mudanne jettu namni laal madaan ustaaza dhiifama isin namni madaan itti jirtu hadda du'aayin tiyya naa qeebalamti jette wallahi rabbiif jecha du'aayin tiyya hadda naa qeebalamti jette ka harda waa hunda niyyattee laal madaan sitti jiru madaan san rabbiin si haa fayyisu boonnee du'aayi sii goona ustaazillee du'aayi sii godhani rabbiif jedhaati ka amma galchu ka nun kijibina ki rabbiin isinitti arga akkaawunti illee kunoo luulaan harkaa qabdi ustaanni du'aayii isinii haa godhanii dubbii teessan itti fufaa ustaaza dhiifama nagalchaa miti olillee galtu maal goota namuma 10 nama kuma 10 nu galchu barbaanna nama 10 itti aane warri lakkoofsa 10 barreeffattan kuni galchaatti du'aayii isinii goona wallahi hadha dhukkubsannee du'aayii isinii goona nama 10 lolu alaali ati birrin kuma 10 yoo risiiti sirratti dhufe nama 10 nama lakkoofsa 10 barreeffatu kana akaawunti master isinii haa himu kinoo namni wayii kuma 30 jedha rabbi barakaasii haa godhu abbaa kiyya rabbi barakaasii haa godhu rabbi barakaasii haa godhu mudannoon akka malee qe'eeteen dhufin mudannoon akka malee qe'eeteen dhufin intala hireen mokkoramte hadha hireente haa baatu gurbaa hireen mokkorame hadha hireente haa baatu nama dalaydee wayitti bu'uu dhabde iznii rabbiitiin ifaajeef xaariin haguma qarattire haa ta'u namni wayiillee qarshii kuma 20 jedha sheeka kino dafii nuu galchi risiitii nu ergi baarakallahu fiikum qarshii kuma 20 jedhan rabbi isinirra haa jaalatu abbo lakini akkana isin beeka oromooti maal kuma 10 nu gaafattan namni wayiillee qarshii kuma 9 300 kuni martuu warri amma jettan kuni marti keessan risiitii nu erga ammuma nu ergaati risiitii nu ergi mudannoon akka malee sitti hin galin mudannoon akka malee qe'eeteen okay akkaawuntii tanuma keessa afaan takkatti ustaaza akkaawuntiin kuma takka 596 60 takka 85 gizee sadii irra isinii deebi'a warri hin galchine jettan akkaawuntii dhabdan yookaa carraa akkaawuntii dhabdan kuma takka 596 60 takka 85 lula abduqaadir warri akkaawuntii dhabdan kuma takka 596 60 takka 85 ustaaza dalagaa keessan itti fufaa akkasii obboleeyyan tiyyaa namni argitanii rabbiin namokkoriin waan hin taaneen jettu balaan akka malee qe'eeteen dhaabatini balaan akka malee qe'eeteen dhaabatini musiibaan akka malee qe'eeteen dhaamatini
musibaan akka malee qeheeteen dhaabatini qarshii 8,000 jedha namni wayillee azzala ammuma nuu ergi rabbi barakaa sii haa godhu ammuma nuu ergi rabbi barakaa sii haa godhu akaawuntii kanarratti hin beeynu nullee boru waan nu mudatu har'a nama kanaaf dubbanna boru yookiin uuf dubbatan nama heddutu makiinaa ganama marii qabatee bahee galgala janaazaan gale nagalchi warri jettani tanmi hoyillee qarshii 45 jedha abboo rabbi barakaa isa haa godhu 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 niyyadhu asuma jalatti du'aa'ii sii goona wallahi du'aa'iin nama qalbiin isaa madaahe keessattuu haati duute tun haadhateenna rabbi balaa akka malee sirraa haa qabu balaa ilma malee rabbi sirraa haa qabu balaa hintalan taane rabbi sirraa haa qabu rabbiin hadha ijoollee tana kaan akkana kuffisee mataa of ollaalee tuun biyya ambaate akkanatti boottu namni wayillee aliilleen anis qarshii 20 jedha baarakallahu fiik rabbi sirraa haa jaalatu rabbi sirraa haa jaalatu barakaa rabbi sii haa godhu lafeetiyya barakaa rabbi sii haa godhu rabbi waan kee haa dubbatu boru qarshii 9,000 dabarsaa rabbi barakaa sii haa godhu barakaa sii haa godhu wanti akka malee sin mudatin ilmi badeqee heeteen dhufin intalti badeqee heeteen dhufin barakallahu fiikum wallahi galatooma takkaa isin biraan saalfanne ijoolle takkaa waa ol fudhannee isin biraan dhabne ammatti nuu galcha ammatti waan tokko sadaqaa kijibaan sadaqatina sadaqaa deynii rabbi ofirratti fuudhina deynii namaatu guddoo deynii rabbi mataa kee irratti hin baatin namni hin dandeenye ammuma koppiliinki riippoostii godhiiti asumarra taa'ii warra asirru kan haalaalanii dhufan waan illee ittima ustaaza kiyya waan illee ittima namni dhufu adeema qabaan tiktookii kun wanna anillee biyya kamii qara abba abdallaa biyya eessa biyyi arsii nageelleeti mucaa kanaa fi mucaa jala ciisu kana obboleessi jaraa biyyatti haadha qalee kukkutee lafa jalatti awwaalee guyyaa 3 achi reefki ajaa'ee jennaani achi akkasi fuudhanii mucaalleen hidhaa jira mucaan kun hospitaala jira mucattiin tun ammoo mana maadamii Dubaay jirti dheengadduma wannaa irraa daladde maal jedhan natti maa kana waraqata namarraa dalagan san maal maqaani waraqatuma dheengadduma ID irraa daladde Mubarak itti bilbilee jennaan ID irraa dalagee gad hin dhiisu jetteen mucattiin maraatuu keessa jirti mana maadamii irra jirti achitti mucattiin tun rakkinni isii achirra gayaa isiinuu gubachuu dandeetti achittuu du'uu dandeetti obboleettii teennaa nu mucattii tan achirraa baasuuf namitti saniin birri isii kennane rabbiin sodaadhaa du'aayii illee namni feetan wallahi garaa irraa isinitti mujjirra garaa irraa isinit ba'u jirra kabajaa keessani ijoollee mala maadamii du'aayii namni hadha madaa qabdu madaan kiyyanii fayyajeddee eeggattu namni bultiin itti hammaatte bultiin tiyanii tolteettu namni dalagaan itti hammaatte dalagaan tiyanii tolte hadha jettu garaa irraa rabbii kennatti imimmaan boonnee sii goona ustaadni sii godhani galchaa akkaawuntiin 1,596 jahatami takka 85 akkaawuntiin 1,596 1,596 jahatami takka 85 maqaan Luula Abduqaadir jedhama inshallah ustaaza du'aayinaa godhee fi ittinaafuuf yati luulaa galchaati Luula deebisa Mubarak galchine jedhaa jiranii ijoollee gaafa namni mokkorame rabbi isin hin mokkorini Mubarak musamma Sharafuddin hin qabdu motii tarati ijoollee ta'an baabitaallee mirga isinii haa taatu yaa namaadha nu gammachiifte hoo rabbi addunyaa akhiratti haa gammachiisu mucayyoon tun gaafa biyyaa baatu hin dalagadha jettee biyyaa baate akkuma anaaf si'i mudannoon akka isii mudatee kun sin mudatini sanuu namni jalaa ajjeesellee haadha namni haadha ajjeesellee ilma irraa dhalate ka jigee booyu kun illee ilma akkasiiti mucayyoon sammuu dhabdee iyyitu tun illee haadhatu irraa du'e madaa madarraan itti gale warra kana musiibaa rabbi itti galche
ربي مو يفعل ما يشاء وانفر دلق لا يسأل أما يفعله إن كافة موان دلقرة كناف سعادة في بركان تهاتاتو مدنون أكا مليك هيتين قهيني سبران قهيني علمي بدك هيتين دفني وان أكنا ربي سدقي سسني وري أما ميكوما قرآن جنة كوما شنشاني نمو مدبتك بربان لكو سما ششن بريفت نامي وري كوما شنشان أمان قل ججتو لكو سما ششن كوما قرآن جنة كوما شنشان أنين قل جوري جتو لكو سما ششن بريفت بارك الله فيكم أكاونتي كان الرد ربي مجيو تنا بوجسيني أكاونتي سياي مني نما توكو أرغن بارك الله فيكم مامي أرغن جرا أكاونتي مو قوي عيني متني كرجي أرغن جرا إيش درما دبلا مالي أرغن جرا زيادة من أرغن جرا أبي أرغن جرا بارك الله فيكم بريدة حياتي أرغن جرا وركم ششاني تكون سنوك أما نوغلشتن أكنا كنا أمني بريفة لكم ششان بريفة بارك الله فيكم دكتور اللي أرغن جرا وان أوفي اللي أرغن جرا مامي يرولا من بريسنا كما شنشن نمني ربي إممان كان نراها وجد ورا أسر جروكا إمو نمني فاميلين إسا أرجيها أفو يو أتسي أمتا كان فولو قوتي فاميلين أمتا كان فولو سن أرجي إرهين دفا لايفين إرهد دفا ورا أسر جروكا فولو قوتي سبب أتي فولو قوتي ريبوستي كوبرينكي قوتون فاميلين أمتا كان يو دفا بريشا شنكن نتي بريدا بارك الله فيكم نما دبلا ما بربانا نما كرشي ميكانو كنو نما كرشي كما ششنو كنو نما دبلا بارك الله فيكم ورد لكو شن برسنا جدور أنا أكاونتي سنياي ماني وننو إرجرو أبتو ilmatu haadha ajjeese jedhan haasha lillah waan akkana rabbi nun laggeessini tana malee mee amiin jedhaa ijoollee tana malee afaantu nama dida tana malee rabbi nun laggeessini abbo wallahi afaantu nama dida tana achi rabbi nun laggeessini amiin jedhe abbo ilmatu haadha qaqqalee manatti biraalite jedhan namni sun hal sammuun qabuun beeku an dhageenne addaa dhibbaafanne lafeedhantiyya amala hammaataa jedhan أنا ككيت نمو سمون قبني نمني هذا وفيك عليه تشري براليتو نمو سمون إسام مراساتي جتشور منتك عليه تشري براليتة ويا أفوري جنازة إسي أرجاني جدا كأجوفته جدا نمني أرجع جدا متجيون أما أسر رابوتو تون دبي إنجرتي ورقة إرادة لغني ورقة سن إرادة لغني تربين قون بري ورقة سني كفلا جدا جت مياتي ترى ما سمون قباته وجت قالوف ديمتي ملمي اسي مجان أما تيسكون أمانين كوني أبولي سسمون قبامي إن اللي منا يالا جراجرا مصيبة أكنا تلت قالي ورمو مصيبة أكنا ربي تناندان قهاقولو أمتا كان بيرا دابتشوك أمنوان قبنون جراجر لؤلؤا والديبسا كرشي مليون جتسا والله نرقن تكه نرقن أبشروا لؤلؤا دي إن تاني برو مكان سنين تاني أما من وقل شو دندتو بريسي بارك الله فيكم أكاونتي يروتك سني أهيماني هر والله يعني كري مع سال لهر أسون لين هر كابده قلبي أنت نتعرف التتون قلبي أنت نتحرج جيدتون تهارتين وجه كفتتون والله يو إسني كأني هاد رب إسني كهبل الرفني أكمل الرفني أنا يدوغستي بنتي تاجر نم نوين جل دفع من مبارك مسمى دك عامي ilmatu haadha ajjeese hagum gasti sanitti cufee beekuufilleen beeku barakallahu fiikum asumaan akaawuntii isinii haa himanii yeroo takka wanni nu irra jirru waan akkana rabbi nun dhageessisini nama har'a nu bira dhaabatte faanti ta'e faana barakaa haa ta'a nama har'a imimmaan nurraa hayi lakkoofsa akaawuntii warri jettani lakkoofsa akaawuntii warri jettan Abubakar lakkoofsa akaawuntii kuma takka 596
jahatamii takka 85 Luulaa Abduqaadir jedhama. Luulaa Abduqaadir lakkoofsi akkaawuntii 1,596 jahatamii takka 85 warri galchitan rabbi kheyrii isin haa kennu. Luulaa deebisaa Mubaarak moditara warri qabu jiru. Lula wanti ishini darbatanii jira. Bir maallaqni waan irra galuuf biizii gochaanii jira. This gad darbatanii biizii maallaqni galaa jira jette maashaallah. 500 namni gashaa jiru kuma. Maashaallah. Wallahi namni tara dhaga'ee galchine imanni jedhu. Gargaarsa maaliitii jedhani. Ustaazan dadhabinaa. Rabbiin isin dadhabsiisin. Gabii Abdoollee ustaaza kiyya nama guddaadha. 10,000 nuu galchan. Kunnoo nama guddaadha. Hin beekaani ol galchaani haa seenani. Yoorri mudeetara galchaani. Mudeetara hin qabnu. Gargaarsi nuti irra jirru ilmatu haadha ajjeesee jedhani. Tana malee rabbi nun dhageessisini. Haadha cicciree gara arsii nageelleeti biraa lixee jedhan. Tana malee rabbi nun dhageessini. Waan san obboleettiin teenya ta'amma boottu tuni Dubaay jirti aayidii irraa hojjechiisanii torbeen geennee jedhan. Mucattiin tun sammuun isii tuqamaartii haa galtu. Mucaan obboleessi amma amaaniin ciisu kunillee obboleessaa jedhan. Waan sanitu iznii rabbiitiin asnu isin fuunda keessan dura nu dhaabe. Waan kana waliin buufnee mi'atii sanarraallee aayidii kafallee nama biroo bakka buufnaa jenna. Namni wayiillee qarshii 14,000 isinii galchee. No. Birri 140 gale already. Miliyoona tokko feena. 140 akkaawuntii kenna kun. 60 wayii keessa 100 wayii bareeda. Sila kana har'a ijoollee biyya Arabaatu cufa ture. Maaliif jennaani? Ijoollee biyya Arabaa wal faana dhaabbattu nama biraa faana dhaabbattu. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Rabbi barakaa isinii haa godhu. Nu gammachiisa har'a. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Kanaafi obboleessi kunillee kufee mana yaalaa jira. Mucattiin tunillee biyya ambaatii maraataa jira. Ustaazallee neetworkiin qabeera. Neetworkii kanallee rabbiin neetworkii Itoophiyaa kanallee rabbiin nu haa laaffisu. Warri waan iyyattan. Namni musiibaan akka malee qe'ee xiyyan dhufin jettu borus hin danda'amu. Borullee hin danda'ama. Warri musiibaan akka malee na biran dhufin qe'ee xiyyan dhufin jettu. Rabbiin ijoollee tana boochise nan boochisin warri jettu. 10 nu bira dhaabatte, 1,000 nu bira dhaabatte, 5 nu bira dhaabatte, 50 nu bira dhaabatte, nu bira dhaabatte. Okay, akkaawuntii irra deebii warri jettan. Akkaawuntiin 1,596 61 85 account maqaan Luulaa Abduqaadir jedha. Namni akkaawuntii irra deebii naan jettan akkaawuntiin 1,596 61 85 Luulaa Abduqaadir jedhama. Ijoollee tana namni imimmaan irraa haquu feetan kun hospitaala jira. Dubaay mucattiin ammoo mana maadamii keessatti haadha isii haadha jaraa obboleessi jaraa qaqqalee akka fooniititti lafa jalatti awwaalee guyyaa sadii mana keessatti warra arsii nageelleeti jedhan. So kanaaf rabbiin sodaadhaati. Rabbiin waan akkanaa mana keessanitti hin galchini. Waan akkanaa rabbiin isinitti hin fidini. Mee namni rabbiif jecha bira dhaabbattan hadhatti argitee namni hundinuu bootaan madaa qabu isinii haa fayyitu. Du'aa isinii haa godhani. Rabbi irraa argattani. Mucattiin tun sammuu tuqamtee kunoo mana maadamiitti bo'u jirti. Mucaan ammoo kunoo laaffatee Dubaayii jira. Lachuu Dubaayii jiranii warri akkaawuntii meetii jettan akkaawuntii isinii himaa silkii keessa qopheeffadhaa. Warri ammaan tan irra nu galchuu dandeessani. Akkaawuntii isiniif himaa dhageeffadhaa. 1,596 61 85
warri ni galchina akkaawuntii barreeffanna jettanillee qalama fudhadhaa namni hundinuu barreeffadhaa yookaan yoo silkii lammaffaa harkaa qabaattan 1,596 ustaaza kiyya itti naafuu fi maastari du'aa godhaafi katabataniidha nama du'aa bicha naftu bicha isaa mastaraa dubbatu maastar dubbadhaa maastar Sharafuddin yoo sagaleen koo jira